Mbahaye ikaze ku isomo ry'uno munsi tugiye kureba inshinga 50 zikunze gukoreshwa mu Cyongereza. Turanazireba no mu Kinyarwanda icyo zisobanuye. To play. Niba naramaze kukwigisha kuza. He comes to school aza ku ishuri. He comes to school kuza. To make gukora. To support gushyigikira. To help gufasha. To act. Hello dear viewer and welcome to Language Booster TV. Yes, first of all, how have you celebrated the new year? I think it was very delicious and it was a very joyful celebration. Great. So welcome to today's lesson. Top 50 most used verbs in English and Kinyarwanda. Hello, ndabashuhuje kandi mbahaye ikaze ku muyoboro wa YouTube channel. Ndatekereza mumaze kumenyera Language Booster TV. Ndatekereza umwaka mwarawucelebrate neza, mwarawijije neza. Ndatekereza wari byari ibirori byiza kandi biryoshye binejeje. Yego? Okay. Ubu noneho mbahaye ikaze ku isomo ry'uno munsi tugiye kureba inshinga 50 zikunze gukoreshwa mu Cyongereza. Turanazireba no mu Kinyarwanda icyo zisobanuye. So, niba naramaze kukwigisha present simple uko ikoreshwa igihe cyo gukoresha ndagihe, nicyo gihe cyane cyo gutangira gukora interuro yawe bwite. Yego? Great. Tujyane rero. Top 50 most used verbs in English and Kinyarwanda. Great. Remember that this is Language Booster TV and you have subscribed to this channel. For those who have subscribed, thank you very much for your much contribution to our channel. You have to comment in comment sections so that you can tell us which lesson do you want to study, which language do you want to master, which topic area do you want to study further. Write in comment. Great. Also, we encourage you to share these videos to your friends so that they can learn as much as possible. I recommend you also to go to our channel logo, click there, and then if you click on that logo, you will open our channel. Then you have to visit our community tab so that you can access to quizzes uploaded. These quizzes can help you to master the content you have learned from this channel. Great. Without taking much time, let us start. Great. Top 50 most used verbs in English and Kinyarwanda. Okay? So we have English: to be, to have, to go, to eat, to do, to say, to get, to drink, to play, and to know. We are going to try to translate these verbs in Kinyarwanda to help those Kinyarwanda speakers to learn English as fast as possible. Great. Okay. So number 1, verb to be in Kinyarwanda is kuba. Verb to be mu Kinyarwanda isobanuye kuba. To have kugira, to go kujya, to eat kurya, to do gukora, to say kuvuga, to get kubona cyangwa kuronka, to drink kunywa, to play gukina, to know kumenya. Izi nshinga mwabonye icyo zisobanuye mu Kinyarwanda? Yes, reka dukomeze n'izindi nshinga zikurikiyeho. Let us proceed with the next verbs.
to play, to come, to make, to support, to help, to accept, to refuse, to stop, to light, and to catch. So izi nshinga mu Kinyarwanda turazisobanura gute? Izi nshinga mu Kinyarwanda dore uko zisobanura. Iya mbere, gukina, to play, to come, kuza. He comes to school, aza ku ishuri. He comes to school, kuza. To make, gukora. To support, gushyigikira. To help, gufasha. To accept, kwemera. To refuse, kwanga cyangwa guhakana ikintu. To stop, kurekeraho cyangwa guhagarika gukora ikintu. To write, kwandika. To catch, gufata ikintu. Yes, to catch. Okay, let us proceed with the next verbs. This is top 50 most used verbs in English and Kinyarwanda. If you know these verbs, you can communicate in English. I recommend you to go to learn English tenses. If you study English tenses, you will study to use these verbs appropriately depending on the time of speech. Great. We have recently uploaded the present simple tense, the part 2. English 12 the serial program is English 12 tenses, and we have uploaded 2 parts, introduction and present simple tense. So if you go and play those videos, you will learn to conjugate. You will learn to use these tenses in all those 12 tenses. You will learn to use these verbs in all 10 tenses. So I recommend you to go and watch those videos. We turi kwigana izi nshinga, ndakurarikira kujya ku muyoboro wa YouTube channel yacu Language Booster TV, ushakishe video ziri mu buryo bw'ikiganiro cy'uruherekane English 12 tenses, ni ibihe 12 bikoreshwa mu Cyongereza. Tumaze gushyiraho video ebyiri n'izindi zirahagera mu gihe kigufi zigisha ibihe 12 by'inshinga mu Cyongereza. Numara kureba iyo video bizagufasha gukoresha zino verbs, zino nshinga muri ibyo bihe. Igihe cyamaze kugeraho ni present simple. Gerayo urebe iyo video, hanyuma wiga gukoresha zino verbs zose ndi kuguha muri present simple. Muri iyo video uzigiramo uko wakora present simple form n'uburyo n'igihe runaka wahitamo gukoresha present simple. Bityo rero izi verb niko tumaze kubona icyo zisobanura, biragufasha kugenda ukiga gukora interuro ukoresheje zino verb bitewe n'igihe ushaka kuvuga. Great. Reka dukomeze. To pass, to cook, to wash, to sell, to buy, to plant, to wait, to eat, to harvest, to dry, and to cover. To cover. Mu Kinyarwanda turazisobanura gute? To pass, gutsinda. To cook, guteka. To wash, koga cyangwa se koza. To sell, kugurisha. To buy, kugura. To plant, gutera. To eat, kubagara. To harvest, gusarura. To dry, kwanika cyangwa se kumisha. To cover, gufunga cyangwa se gufunika. Great. Is this lesson interesting? Ese isomo riranejeje? Cyangwa tubwire muri comment niba iri somo hari icyo riri kugira gute kugufasha. Ndi mwarimu wanyu Eric Bunani, ndifuza ko tuba abantu basobanutse tukiga indimi zitandukanye, Icyongereza, Ikinyarwanda n'Igiswahili, kandi tukaba nasobanutse nyine basoma. Ku bantu bari kwiga Icyongereza batangizi, cyane cyane abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, iri somo ni ingenzi cyane kugira ngo tumenye izi nshinga zikunze gukoreshwa mu Cyongereza, hanyuma kandi twitoze kuzikoresha no mu biganiro tugirana na bagenzi bacu. Great. Reka dukomeze. Other verbs: to keep, to think,
to live, to see, to take, to use, to find, to try, to tell, and to work. Great. To work. To keep bivuze kubika. To think, gutekereza. To live, gutura ahantu cyangwa se kubaho. I live at Simbi. Ntuye i Simbi. I am still, I live. Ndiho. I live. Ndiho. Gutura cyangwa se kubaho. To see, kureba. To take, gufata. To use, gukoresha. To find, gushaka. To try, kugerageza. To tell, kubwira. To work. To work nanjye ndabyandukura hariya ni gukora. To work, gukora umurimo runaka. I work, gukora ahantu runaka. I work in this school, nkora muri rino shuri. To work, gukora. Let us see the last section of this lesson. To listen, to live, to alive, to study, to teach, to bring, to clean, to drive, to learn, and the last one is to jump. So in Kinyarwanda, what are these words? To listen, kumva. To listen, kumva. To live, kuva ahantu, guhaguruka ahantu. I live at home and I go to school. Mva mu rugo nkajya hehe ku ishuri. To live, kuva. Alive, kugera. To study, kwiga. To teach, kwigisha. To bring, kuzana. To clean, gusukura cyangwa se guhanagura. To drive, gutwara ikinyabiziga runaka, cyane ibinyamitende kitari igare, kuko igare dukoresha to ride, kunyonga, ride. To learn, kwiruka, and the last one is to jump, gusimbuka. Great. These are top 50 most used verbs in English, and you have translated these verbs in Kinyarwanda. Birashoboka ko hari inshinga twaba dusize tutavuze ukunze kubona mu biganiro, mu nyandiko zo mu rurimi rw'Icyongereza. Muri comment urandika inshinga usobanuza icyo isobanura mu Kinyarwanda. Uratubwira inshinga wifuza gusobanukirwa mu Kinyarwanda icyo yabivuze, kuko inshinga ni nyinshi, twabateguriye 50 zonyine z'ingenzi zikunze gukoreshwa. Nawe uratubwira iyo wifuza kumenya icyo isobanuye, natwe turagufasha. Kandi mbibutsa yuko comment yawe direct isubizwa ukimara kuyohereza, nta gihe bitwara. Ubwo rero ndagusaba kugira ngo utubwire icyifuzo cyawe. Hanyuma nabahaye na nimero ya WhatsApp ushobora gukoresha uganira natwe, utubaza ikibazo, icyifuzo n'igitekerezo. Dufite n'urubuga rwa WhatsApp ruhuriramo, nunyandikira ndahita ngushyira muri urwo rubuga. Dufite iyo nimero ni 078085379. I will repeat, ndasubiramo 072 then 808 then 5 and 379. Let me repeat quickly. 0728085 This is our WhatsApp number we can use to chat for further help. Great. Ndakwibutsa gukurikirana ibiganiro byacu bitandukanye. Hari ibiganiro mu matsinda dukurikije ibyiciro abantu barimo. Ndakurarikira gukurikira buri video yose iri kuri rubuga, kuko ni ingenzi kandi iragufasha. Thank you very much for watching this video. I encourage you to watch all videos we have uploaded here. They aim to teach you English, Kinyarwanda and Kiswahili as fast as possible. So try to apply the lesson you have studied as much as possible,
as much as possible. If you try to apply what you have studied, very soon you will be fluent in these three languages. Remember to subscribe if you have not subscribed, so that you can get you can get the videos as soon as they are uploaded. Remember to click on the bell icon. Akarango karangwa ni kanda kukazogera, nyuma ugakandaho kanda handitse all, uraba wemeje kuzajya ubona message ya video nshya iyo yose ihageze. Thank you very much. Stay having a nice, prosperous, joyous new year 2025. Thank you very much.